Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli u novu emisiju sa našim novim dragim gostom kojeg ne trebam previše predstavljati jer je on već jedna, ja bih rekao, se usuditi legenda na YouTube sceni, a to je Juka. Juka, prije svega hvala ti puno što smo ovako lijepo ugostio i dobrodošao na ovaj video. Bolje te našao. Bolje te snašao. Juka je inače za vas sve koji ga ne znate, on sa svim svojim društvenim mrežama, sa svojim YouTube accountom, sa svojim gaming kanalom na YouTubeu, sa svojim Instagram profilom broji preko 300.000 subova, kad se to sve zbroji zajedno. To se ne može sabirati, ali ono... Ali kad se zbroje sve brojke, onda... Da. Na YouTube kanalu imaš koliko? Da. Pa ne znam, blizu 300.000. Blizu 300.000 ljudi. Zanimljivo kod Juke je upravo ta stvar što on isto živi u Njemačkoj, tako da ćemo danas malo pričati o njegovom iskustvu u Njemačkoj, ali i malo i o YouTubeu i svemu tome. Da. Što pitaj šta život. God, Ivane, znači slobodno pitaj šta god hoćeš, znači sve ću ti odgovoriti. Može. Ništa nije namješteno ljudi. Subscribeujte mu se na kanal. I naravno, ako vas zanima kontent od Juke, naravno, sve ću vam linkove staviti u opisu ovog videa, pa se možete i kod njega subscribe-ati. Juka, ti si došao, rekao si 2015. godine u Njemačku, ja sam došao 2014. Ja sam tebe već i prije toga pratio i sad recimo ja sam došao iz Hrvatske u Njemačku, ja nisam imao nikakvih problema s vizom, sa radnom dozvolom. Daj malo opiši kako je to za jednu mladu osobu koja dolazi iz Bosne u Njemačku, gdje imaš različite probleme u jednu ruku i ne probleme, nego boriš se s tim nekakvim stalno razmišljanjima, pa viza, pa radna dozvola. Kako je bio taj početak? Pa, iskreno ti budem, to je meni bilo, nisam imao uopšte nikakav problem s tim, meni je to bilo sve jednostavno. Znači, otišli su hiljade i stotne hiljada ljudi prije mene, otišao sam i ja, našao sam neki način i tu sam gdje sam. Tad u tim periodima jednostavno glavna misao, glavna borba je bila da nađeš stan, da nađeš posao. Dobro, nakon što si dobio dokument uopšte da možeš ostati u Njemačkoj. I to je to. Onda kreneš normalno, živiš, radiš, učiš šta treba da radiš u Njemačkoj, šta ne treba da radiš u Njemačkoj i tako. Reci, ti si kroz ovih nekoliko godina što živiš u Njemačkoj si promijenio razne poslove. Kako je tvoje to iskustvo što se tiče poslova u Njemačkoj? Pa ja volim generalnu trgovinu. Inače, volim trgovinu, znaš. I to je slučajno mi se desilo da se zaposlim u Lidlu. Obično Bosanac kad dođe u Njemačku zaposli se na neku, znaš, lijepi iz pločice, znaš. I to nije loš posao, mislim, to je zapravo i bolje plaćeno od posla u Lidlu. Međutim, nisam ja za to. Ja sam ovako, grdosija i to, ali nisam bauštel boy, razumiješ? Bauštel boy. Da. I odlučim se ja da pokušam bez dobro, imao sam neke elementarno poznavanje njemačkog jezika. Imao sam, neću da lažem, ali bukvalno sam prijavio se za posao u Lidlu, što sam jednom klipu rekao, oni su bili bukvalno sigurno očajni, jer im je trebao neko ko će da slaže robu, znači apsolutno da nema nikakve veze sa ljudima u trgovini koji kupuju i tako dalje. Tako da ja sam tu krenuo da radim i to je to. Mislim, slučajno su me ja ne znam ni kako je, ja ne znam kako su oni mene mogli primiti, ja nisam znao, ja nisam njih uopšte, nije ništa, nego nisam ih ništa razumio na razgovor za posao. A znači nisi uopće kužio njemački tada? Jer mislim ti sad što ja tebe čujem ovako, ti full dobro pričaš njemački. Pa dobro, nakon 7 godina, znaš, i Vo bi naučio, razumiješ. Iznenadio bi se. A dobro, zato što sam radio u prodaji, razumiješ. Inače volim te trgovine i onda sam otišao u jednu firmu za montiranje kuhinja, tu sam radio 3 mjeseca, ali tad je već krenuo YouTube da mi cvjeta i onda sam uzeo neke dobre pare na YouTube-u. Onda sam rekao, čekaj, ja mogu ovo čovječe, ali nisam znao da se treba prijava firma. Mislio sam da to može tako kao da funkcionira. Mislim, znao sam da ima neki porez, nisu to ni velike pare u pitanju. I onda sam prijavio firmu ovdje prijaviš da sad ljudi, to je obrt, imaš i ti, ima i Ivan ima firmu, 15 € prijava i samo da si protokolisan ovdje i da se nešto vodi na tvoje ime. I to je to. I onda sam krenuo da gaming, lifestyle, videoklipovi i tako dalje. Imao sam hrabrost i petlju da to uradim u Njemačkoj, iskreno. Ipak ti imaš mjesečne troškove i tako dalje, i tako dalje. Znači, imao sam petlju da kažem, to mi je dovoljno sad za neki
za neki život, moram da napravim, moram da gledam plan, šta da snimam, kako, iako to se izgleda neplanski kod mene, klipovi, dosta stvari izgleda s brda s dola, ali opet ima tu neke strategije. Nije to samo tako jednostavno. Da, to je ono što ljudi misle, sad ti ćeš snimiti video, evo na kraju krajeva, evo, ja da snimim ovaj video s tobom, sam putovao 200 km, skoro, jel? Da se vidimo i da snimimo. Čovjek na YouTube nije baš tako lagana stvar kao što svi misle. Pogotovo još ako radiš, a i ako ne radiš, moraš imati strategiju pa moraš razmišljati. Da li biš učinio to opet isto? Je biš opet riskirao? Meni je to bilo fascinantno onda. Baš sam gledao taj live stream tada kad si rekao, dao sam otkaz. Kad si tad dao otkaz. To je bilo davno, prije par godina. I onda mi je bilo ono fascinantno, ovo stvarno riskantno što radi, ali ajde. I onda ti odjednom kanal narastao za preko 100.000 ljudi. Da, to je fora. Tad sam imao fazon 60-70 hiljada, ja mislim. I onda sam naglo buknuo i krenuo da izbacujem klipove. Jednostavno, nije to sad nešto, ljudi u bolje plaćenim poslovima ne žele da rizikuju, a ja sam učinio to zato što sam htio da se osjećam nekako slobodnije. Neradnik. Nije. I nisam imao nikad u životu nisam uzeo od Njemačke tipa socijalno ili nešto. Ljudi koji su ugroženi i trebaju to da uzmu, imaju pravo na to, razumiješ? A nikad nisam htio. Na kraju krajeva i ne mogu, evo već 3,5 godine imam prijavljen taj status. Da sam kao samostalni, kao obrt. Obrt, mali obrt. I znaš šta je dobra fora, recimo kod obrta, najveća prednost je što možeš da radiš sa drugim firmama. Jer onda možeš da im izdaješ račune. Fizičko lice ne može da izdaje račune. Možeš dobiti sponzorstva i sve. Da, možeš lakše dobiti sponzorstva jer se može lakše fakturirati jer neko će zapravo to da skine s poreza, recimo neka firma koju ja reklamiram, ne bi sad da pominjem, nebitno. Može to lakše da fakturira i to onda ide... I možeš uz to naravno i raditi, opet normalno. Možeš ti raditi, nije problem, samo je fora, zavisi koliko zarađuješ u privatnom sektoru, znači kod sebe, ne mora to biti YouTube, možeš ti, ne znam, fazon rezat drva ljudima i prijaviti firmu, nije to problem. Fora je samo da na kraju godine ne platiš puno poreza, da ne ispadne recimo da staješ neki dodatni posao u nekoj firmi, radio pola radnog vremena besplatno. Samo da upozorim, nisam uopšte nikakav, kako se to kaže, financijski stručnjak ili nešto, nego tako mi je rekao kako se računovođa. Računovođa, da. Šta je berater? Reci, je li ima neka stvar za Njemačku, evo recimo, a to je recimo što i ja vidim, dobiješ neko pismo iz neke firme, od nekog osiguranja, od Gemeinde ili bilo čega i sad imaš 3 stranice što oni napišu, a te 3 stranice je možda jedna rečenica bitna. Kužiš šta ti želim reći? Pa oni s pravnog aspekta žele apsolutno da se ograde i osiguraju. I zato oni u našim očima to izgleda kompliciranje, razumiješ, komplikovanje. Ali nije to baš uvijek tako. Ja razumijem, znači, jer recimo što kolega na poslu lupa kaže u sat vremena, ja bi njemu mogu objasniti u 2 minute. Reći, dat mu do znanja. Ali oni to generalno s pravnog aspekta osiguravaju sami sebe, razumiješ? Tako da i to njihovo nenužno kompliciranje dovodi do toga da u bilo kakvom slučaju, šta god da se desi, oni su osigurani. Tipa, ne znam, imao sam situaciju ovdje, znači ja sam ovdje, vidio si kako je ovo mali gradić i tu pored nas se sad trenutno je velika bauštela, građevina, prave se zgrade i tako dalje. Nas su godinu dana prije toga došli neki ljudi i sve jednog čovjeka, vjerovatno ovdje i u okolici, znači mi ovdje, ja nisam vlasnik stana, ja sam podstanar. Došao je čovjek i pitao, da li će smetat da se ovdje pravi zgrada? A njemu je objasnio, rekao, što će meni smetat da se legenda pravi zgrada, pravi što hoćeš, probi ovdje ispred terase i šta me briga. Međutim, sad sam tek skontao zašto je to pitao. Znači, fazon 7 ujutru, nešto buše, šta radi, nemam pojma, to vibrira, baš čuje se. Ali da ne tužim mnogo, suština priče jeste da je tražio potpis da se ja neću žaliti na tu buku. On nije napisao buku, nego je napisao generalno na izgradnju. Da li se ja žalim, kao da li će meni tu šta smeta, razumiješ, jer se jedan parking ukida, kakve veze imaš, to mene pitaš. Tek sad shvatam zašto su uporno tu birokratiju i sa tog nekog zakonskog aspekta
hoće da ispoštuju, razumiješ, jer oni bukvalno žele da se ograde. I u jednu ruku mogu reći da su i pod nekom vrstom strahova. Hoće biti tužba, hoće biti to. Da. Mislim, znaju zakomplikovati, jedna bitna stvar, ali nije mi se baš to toliko često dešava. Ali znaš šta je fora glavna? Ja to ne čitam, to je glavna fora. Recimo, čuješ ove ptice? Da. Te ptice, je meni došlo ovoliko pismo na neki sastanak, šta će se s tim pticama dešavamo, šta me briga baš, šta će, mislim, taki sam tip, ne zanima me, da sam u nekom odboru opštinskom ili nešto tako, to bi bilo onda sasvim druga stvar, ali pošto nisam, kad bi vidio. Kaže, volim ovo. Reci mi, susret tvoj sa Njemcima, kakvi su Njemci po tvojom mišljenju ljudi? Evo, imao sam video sa Hai Babom, koji je tu rođen, odrastao čitav život tu, znači roditelji su mu došli, ne znam, prije koliko godina, on je ko beba se tu rodio i kaže, nije se nikad navikao na te ljude, oni su cicije, ovaki su, onaki su, i onda idući video, imam video sa Sebastianom koji je dečko rođeni Njemac koji priča, živi u Srbiji, naš jezik perfektno priča. I sasvim je lik, daj, hoćemo doštiljati, hoćemo ovo, hoćemo ono. Kako si ti imao iskustva sa Njemcima? Da li misliš da su oni... Stipse. Da. Pa to je ona klasična priča, nije kliše, ali klasična je više. Ima ih različitih. Oni su ljudi koji mnogo paze samo na generalnu ekonomiju. Znači neki svoj budžet, nebitno da li to bio džep, kući, budžet, nemam pojma. Da, paze. Imao sam priliku da radim sa Njemcima, ali ne da se družim tipa da dijelim na pauzi, ne znam ni ja, sok ili nešto. Većinom su to bila omladina koja nije gledala na to. Znači misliš da je to više onako susret generacije? Ja mislim da je to dosta zavisi od generacija. Imao sam situaciju, radio sam na bazenima, sjećam se i imena tih momaka. Na njima sam osjetio malo to nešto da su kao, znaš, tipa, ne znam, nije to da imaš cigaru, daj mi cigaru. I onda... Ovaj se okreće. Imaš cigaru, daj mi cigaru, znaš, u fazonu. Mi radimo tu zajedno, daj mi cigaru, bite, kažeš mu i bite, molim te, ako može. Znaš, i u fazonu otvara, znaš, i vadi svojom rukom jednu cigaru, razumiješ. Hajde, ali to ti je ona fora kao... Da, evo ti jedna. Evo ti, ba dobro, nećeš mi dati 3. Ali na taj način, pa onda tipa, ne znam, zaboravio si kupiti cigare, kupit ću ja danas cigare, u fazonu, znaš. I sad, ti bi mi rekao, Ivane, ajde pusti 2 cigare, sam uzeo, šta ti je? Kad ja ne budem imao, uzet ću od tebe, razumiješ? Da. Ne, ja uzimam te 2 cigare, kad kupim, sjećam se, dobro, Lucky Strike bio. Kupim ja cigare i uzimam te 2 cigare i vraćam mu. Mladi to momčić. I on uzima te cigare i stavlja. On mi sad kaže, ne treba čovječ. U redu je, znaš i to. Tu sam odoživio, ali to nije ništa meni to toliko strašno. Razumiješ? Znaš šta je najveća fora? Ja sam gledao recimo od Hai Babe klipove. On to, kak se to kaže? On to više onako spektakularizira. Da. Ne znam kako se... Baš pravi spektakl od toga. Nisam doživio baš... Toliko ekstremno. Toliko je ekstremno, mada on hoće da čovjek pravi kontent, nema to je respekt. Da. I na kraju krajeva on je odrastao sa njima. Odrastao među njima, odrastao u njihovom mentalitetu, otkud ja znam, bukvalno, znaš da, kad se izlazi da se pije i to, znaš. To sam sebi plaća. Svako sam sebi. Ovo što sam ja doživio. Ali ja sam doživio... Ja sam doživio čak da familija, muž i žena plaćaju muž za sebe i za dijete, a žena za sebe i za dijete isto. Bože sad. Da, stvarno. Ne, ako to rezultira nekom pozitivnom ishodu za kućni budžet, ako to rezultira nekom zadovoljstvu, ako su oni srećni s tim, krade to. Tako, ja. Mislim, nama to ne smeta. Da. Mi smo njih dosta pokvarili isto. Mi Balkanci ili općenito Auslanderi? Auslanderi generalno, Balkanci. Auslanderi generalno, ali Balkanci dosta. U kom smislu to? Pa pokvarili smo ih, omladna im je u rasulu, realno. Da. Jer zamisli ti sad, jesi vidio kako djeca izlazi iz škole i sad oni imaju 16-17 godina i tako. Mislim, svaka generacija nosi svoje breme i mi isto. Kao prije bilo bolje ili tipa, nije bilo ništa prije bolje nego smo mi bili mlađi, pa nama bilo žešće. Znaš. I sad oni imaju svoje breme i dobri su u nekim stvarima, to je moje mišljenje, ali degradiraju u smislu
želje za stvarima. Kad kao sve im je dostupno. I nama je bilo dostupno, dosta više nego našim roditeljima, razumiješ? Ali njima su informacije dostupne. Mnogo informacija u jednom danu čak im je dostupno. Čak i previše, da. Čak i previše. I nama isto, razumiješ? Ja se pretrpam informacijama. Baš se pretrpam. Nekad mi žena zna reći za vrijeme kave daj makni taj mobitel čovječe. Dobro. Nesvjesno. Da, to se dešava. Da te pitam, jel razmišljaš kad o povratku u Bosnu? Razmišljao sam, međutim imao sam poteškoća da dobijem vizu na novo. Onda su me već, to je nedavno bilo, godinu dana su me razvlačili s nekim papirama. Ja sam u 2-3 navrata htio da se vratim u Bosnu. Bukvalno odluka je bila pala. Međutim, imamo ovdje neriješene stvari. Nisam imao tad porez, ugovor za telefon koji unapredno da moraš da platiš, ne znam, oko 1000 eura. Kupovao sam nešto na rate, nisam isplatio to, morao onda sve roknut, keširat pare, riješiti sve živo. Znači sve živo, znači što može da se riješi u kratkom vremenskom periodu. Međuvremenu sam dobio radnu dozvolu i onda sam sad si u tom smislu, mislim... Radnu dozvolu i boravišnu dozvolu neograničeno. Neograničeno sad. A jel se vidiš sad za budućnost ovdje da kažeš cijelo vrijeme da vidim se ovdje? Što radi sebe, što radi, evo recimo ja imam kćer, 14 godina, malog od 8, sad će 9. Ja sebe radi toga vidim tu, najviše, jel? Ali radi recimo svog posla koji je meni trenutno bolji. A kako ti to vidiš? Ovaj sistem je mnogo dobar, odličan sistem za napredak. Kad se kaže napredak, ne misli se samo i na financijskom, nego na nekom intelektualnom nivou. Mi nismo ovdje u kutijama, ko što ljudi pričaju. Znači, to se slažem s tobom potpunosti. Znači, postoji ljudi koji bukvalno troše mjesečno maksimalno 300-400 eura jer imaju neke druge ambicije. Da. Znači, štede, lupam, nije više od pola, nego skoro čitavu platu, a od mini džoba žive. Znači, postoje ljudi. Ali nijem ništa protiv njih isto, oni imaju svoje neke vrste ambicije. Znači, ako neko voli da jede salamu svaki dan i da vodi takav život, a vamo da kamari pare i štedi za nešto što on hoće da štedi, ja nemam apsolutno ništa protiv toga. Ja ne živim ovdje u kutiji. Vidiš kako je Mülheim lijep. Predivan. Izađeš zelenilo. Znači nije pretrpano. Freiburg je blizu. Freiburg je blizu, znači Freiburg je... Švicarska je blizu, Francuska je blizu. Da. Tu sam na tromeđe, znači odeš tamo, kupuješ, ideš, hodaš. Raznoliko sve, ima ljudi raznih nacija, raznih opredjeljenja, ubjeđenja, generalno životnih. Tako da, apsolutno ne predstavlja nikakav ovdje je život. Nigdje nije savršeno. Ideš tamo gdje ti je bolje, ali nigdje nije savršeno. Jel ima neka stvar da na Njemačkoj baš možeš za sebe reći da voliš tu stvar? Da ti se sviđa najviše od svega? Znači kad sabereš sve u Njemačkoj i život i sve pozitivne i negativne stvari, koju stvar biš rekao da ti je ono najpozitivnija i najbolja ovdje? Najpozitivnija stvar za Njemačku generalno što ovdje možeš da budeš šta hoćeš. Hoćeš biti, znači sad idemo iz krajnosti u krajnost. Hoćeš biti narkomančina, budi narkomančina. Niko te neće dirat, razumiješ? Ne možeš biti predsjednik. Ili ne možeš biti, razumiješ? Ali Merkelica ne može tek tako biti. Ali angažuj se. Možeš ako si Juka, onda možeš. Da. Mislim, pola mi je tetka. Ja sam jučer radio fresh haircut i otišao sam da se šišam i pitao sam čovjeka, čovjek je znači mašina. Čovjek drži ovdje jednu, u Freiburgu jednu drži tu, ima baš kamaru radnika i to sve. I sad dolazim pred kraj radnog vremena i kaže on, gotovo završavamo vikend, šta gotovo, znaš. Kažem ja, pa moram se šišat, ajde ako izvin, reko neću. Aj kaže, ostani. Sjedi sad ću. Još iša me čovjek, evo vidiš, nema šta, sredi bradu i sve. Ja mu, čovjek možda ima 45 godina sigurno, možda malo starije. Arapin iz Sirije. Pitam ja njega, čekaj čovječe, koliko se ti baviš ovim poslom? Kaže, 5-6 godina. Aha, 5-6 godina. Pa imaš kakvu školu, jesi to radio tamo u Siriji? Ne, kaže ne. To sam ja ovdje skonto da da mi se sviđa. Naučio sam, nemam, kaže, nikakav ni školu za to, ni ništa, nego skonto sam dobar posao, što ja to ne bi naučio šišati, da vidite kako čovjek to radi. Jer ti kad vidiš nekom pokrete, kako on to rukama, kako on to... Šta znaš, šta sam htio da kažem s ovom pričom? Sa 40 godina, ajde recimo da ima, ne znam koliko tačno ima godina, ali ima blizu 40, možda čak i 50, oni su svi tam izgledaju mladoliko iz tih arapskih zemalja.
hoću da kažem da može, znači nije kasno za život nikad. Moj punac kaže, nikad nije kasno za život. Da. Moj punac je došao ovdje sa 40 i kusur godina, razumiješ? Tako da... Ima dosta naših ljudi koji se odluče, evo recimo na mojim videima često znaju ljudi napisati imam 40 nešto ili 50 godina, došao sam u Njemačku. Da. Kao nije prekasno, jel? Prekasno. Možeš Ausbildung raditi, a možeš i ovako. Da se kaže nešto promijeniti posao. Pa, jel ti meni vjeruješ, ako ja imam dovoljnu volju, znači ako imam ambiciju, da sad uzmem i odem i prijavim se za neku vrstu Ausbildunga, da završim neki medicinski, nećemo reći kurs, nego školu, neku, apsolutno imam mogućnost. Znači, apsolutno, znači, moraš da imaš neki bolji poznavanje njemačkog jezika i samo ideš tu, ali tu su sve stvari koje ti pratiš da bi došao do cilja. Na kraju krajeva, ne znam ni ja sad da li je neko, da sad ne idem u tu priču komplikovano mnogo, uglavnom možeš da se baviš stvarima, da otvoriš nešto svoje, možeš da radiš neki posao možda koji ne voliš, ali štediš za nešto što bi, recimo da bi otvorio, ne znam, ja lupam neku pizzeriju, eto, voliš ranu, voliš. Znači ima mogućnosti, razumijem, i dosta je konkurencije, ali svako ima svoj dio kolača ovdje, svako. Sistem je uređen, dosta je se promijenilo u zadnjih 5-6 godina, to je vjerovatno zbog devalvacije situacije u svijetu, devalviranja svih tih valuta, malo je se uzbrukala situacija, ali ljudi kukaju i govore sve od upropast. Ja mislim da sve se dosta više stabilizira. Znači sve veća svijest. Banke su dosta preuzele, recimo, osiguravajuće kuće i to. Ali to su takve strukture, to su takve jedinice koje... Najvjerojatnije bi cijeli taj sistem bi se urušio da to nije tako. Pa banke, pozajmice, porezi, to je gorivo svake države, to je normalno. Kad ti imaš platu, koliko tebi uzimaju, da uzmi samo, zavolite glava, zato si napravili sistem da ti samo neto leže. Zamisli da ti bruto leže pa da se moraš opraštati. Ti se već oprostio od tog novca i to je to. Ti imaš neto ležeti, a vamo kad bi došao bruto, pa ti znaš, zeznuto, znaš, ovo ono. U svakom slučaju, porez, zdravstvena osiguranja, generalna osiguranja, sve živo, to je gorivo države, tako sistem funkcioniše. Zato ovdje ideš normalno kao Bosanac, Hrvat, nebitno, hodaš, imaš nekog psa, nešto vodaš ili imaš porodicu, šetaš nedjelja, ti možeš nedjeljom rata, evo imaš opciju na pumpi, radiš, boli te briga, čitav dan, jedna nedjelja, 400 evra. Da. Ili 450, zavisi koliko radi. Znači možeš ti još malo sve možeš kombinirati. Sve možeš kombinirati ako hoćeš, razumiješ? Evo, ja sam sad, radio sam u firmi, u prodaji. Pa uvijek me to zanimalo, prodaja je uvijek najjača stvar. Jedino što bi možda volio da radim, ali to nema veliki izbor recimo u mom gradu. Volio bi da radim recimo još dodatno, da prodajem tehniku i tako. Dobro, ti si uvijek za tehniku. Računare, i frižidere, i veš mašine. Đuka, dođite kod Đuka da vam proda veš mašinu. Neozbiljno, bez zancije. Ova ti ima 1400 okretaja. Ne. Ova ti je brutalno, uzmi ovo. Mogu bi to raditi, ozbiljno. Ja mislim da mi tu vrijeme prolazi brzo, ja bi to objašnjavao narodu. Kako to ima, kako razumiješ ovo, ovaj frižider ima ledomat, ovaj nema, razumiješ i to? Mnogo moćno bi bilo baš bi bilo ekstra. Da. Ja volim te stvari da radiš, u suštini ja sam len čovjek, razumiješ, ja sam neradnik. To će rijetko ko reći za sebe, ja sam neradnik. Pa neradnik sam, ali ja kad se prihvatim, neradnici pravi, oni iskonski, kad se prihvate pravo posla i odluče da ga odrade kako treba, ne da se riješe, jer pazi, kad si negdje 8 sati, ti svejedno tamo 8 sati. Bolje ti da ne fataš krivine. Zašto? Zato što će ti biti još dosadnije. Tako da u suštini neradnici su zapravo mnogo dobri radnici. Kakav si ti kralje? Ne, ali to je istina. I neradnik će ti uvijek, lijen čovjek će ti uvijek naći bolji, brži, kraći put da se obavi neki posao. Ali ti ako ga tučeš po glavi kažeš da nije dobro obavljen kako treba, onda će on još uz to nauči da ga obavlja i kako treba. Znači cijeli sustav si izokrenuo. Da. Nije, ali to je u suštini tako. Ma ko voli da radi? Jel ti voliš da radiš? Ne voli niko da radi. Jel baš te zanimljivo da ideš u noćnu smjenu? Čitavo. I još 2 sata se vozi i dođe kod mene da me snima. Eto vidiš. Ali kad je on lud, onak sam po sebi,
Meni to ako štima, ja ću ga gledat, razumiješ? Lik je ono izgubljen, razumiješ, i lupa gluposti i to sve i... Obično se ljudi tu pokažu kosu, razumiješ? I to je dobra stvar, jer to onda identifikacija, postoji jedna identifikacija i onda ti na osnovu te identifikacije vršiš selekciju. Jer postoji ljudi koji jedan kad drugog mogu da imaju vulkanizersku radnju 50 godina i da ne bude nijedan problem. Ali postoje ljudi koji mogu da rade zajedno, pa odu na dvije strane i da kasnije jedan drugom iskopaju oči.